Salama mamali, salama kaborok siuluk selanasang. Salama sita musule lante penanda bisaran na puang matua umpama tan na pena. Lendu i channel YouTube YKB Bahasa Toraja. Kadan na puang latarangi lan aktu yate dia lalamay bunga na Korintus. Pasala pitu angka misa saya lako itu. Angka pak penduan na latanan nung solanasang. Dolo lata basa tu kadan na puang matua. May komi tamas sambayang. Pure sumanga puang matua tujuh na pak kaborok ni. Payan tujuh nama masemi lan aktu sialan mintu allo katuanki. Totemo laki basa sialaki nannung tujuh na kadamni. Tunduikan untan dai si ompe manasai tujuh na patu borong na. Siapa si patok kan ni opuang umpo gawilan katuanki. Lansangan na puang Yesu ki masambayang. Amin. Bunga na Korintus pasal 7 angka mak penduan na nakua. Apa ia mira tugau salah? Ana pantan laden bainena tu muane. Sia pantan laden muanena tu baine. Na dipakondi nakua pakalabuan tu pas sulobongi. Pakalabuan tu pas sulobongi. Siuluk kaborok lan puang Yesus Kristus. Ia tu ulelean dio naga usala bak tu kedo kadake pembuda tatiro ulendu ipenontonan bak tu film tu umpo lelean ni sia umpo gau tu la umpa bultunna tanga sia pena tangtongan buda duka tabasa ulendu ite mai pasura na to malute unggaragai ulelean moi anatae para nadadi tu apa nasura sia tabasa solanasang biasa disanga to pasura ia to novel batu cerita fiksi tang dipokadapi anna nenek dadi lan allo katonta lan lino atu pura dibokok sia lan lino atu yate kondi kada kumua ia tu pak tangaran tang melo sia ga usala biasa dadi la umba nei tondok. Biasa duka napo gau to usanga kalena to mak patongan. Sia maelo ditiro dio mai salian. Apa? Inang den duka tu tau umpak pekanahan bangi. Ba tu umpak petiron bangi tu umpo gau salah. Susi to mai. Siuluk kaborok lan puang Yesus Kristus. Pak basanta atu yate lamai bunga na Korintus. Pasala misa angka misa saya lako pitu nani Rasul Paulus umpak pesanan ni sia umpak pangadaran ni lako tonna pematua dia tondo Korintus tu diona kamasaloran sia kamala birenna misa rampanan kapak ia tu pak pangadaran ia te na pak tuduan Paulus belanna ia tu tahun na puang matua dia tondo Korintus mukun bang untodo tintingi tu parentana puang matua susina menomba lako di atas senga tua umpak losongan pak barang-barangan lino sia tua tang unangga sia tang umpa malak di rampanan kapak bak tu mukun tua tu to Korintus tua mak gau salah bak tu mas sulobongi diku anna maelo sia malolo sia malabi tu katuan rampanan kapak na to mintu tahun na puang matua dia tondok Korintus ya moto na pak parentan ni kumua anna pantan unampui baine tu mintu umuane sia pantan unampui muane tu baine siuluk selanasang lan puang Yesus Kristus. Ia ana diperangi tu ulelean dadi dia lubak tu pira-pira tondok. Ondong pi ana nenek duka dadi lan lu tondok tah. Tokumua ia tu pas sulobongi bak tu kedotang tongan siaga usala manasa kumua inang pembuda bang padadi. Butung-butung tokumua ia tu pak pangadaranna puang matua ulendui Rasul Paulus
Diona ka unanggaran batu umpamala bi rampanan kapa ulendui Rasul Paulus laku kombongan na puang di Korintus. Siala komintu torotolino butung to tang mapato. Sia butuh to pak pangadaran tak gai ina pak pangadaran tang tongan. Belanna inang manasa buda liupa tu tarangi tabasa siat di pak petiron lako kita solanasang kumua ia tu gau salah tontong bang dadi inang tai anna mataku tu tau umpo gau itu yan nato ia tu agan ia to tontong bang dadi belanna tang menuaka tang lobo ondong pi anna tang membua tu kapaisananta sia kapatongananta lako puang matua suluk kaborok lan puang Yesus Kristus bonong tu pena anta untiroi sia urangi tu mintu nato takana sai duka kumua tang tateng kuleipa sia tang pakulle piki tang matotok ki tang mawatang ki ololangan ni temintu katuanta lakolalan katonganan na puang matua ke usat tuan manna ki kapaisanan sia kamawatangan ta ya moto mai mo komi ta tontong masambayang umpeta dapat tunduan sia kamamasian na puang matua lan pena masalokna na iya untundui ki ondong pina iya umpana tai tumintu katuanta amin rampoin deta tukaran na puang matua ki pelambiran lako kita solanasang tontong ki di saburan to mau pak ke dirangi tu karan na puang matua tapeng kule umpo gau ilan allo katuanta ki peta dadu ka kumota subscribe ite karan na puang matua sia tapak bagian ni lako siluta puang mamase tontong umpasilia komi kamarampasan purre semangat. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.